Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari na isab kita niyo nagpunpun ay maksud salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ibad sin mga malaikat niya magsalawat siya pa Nabi. Diak kita niyo sin Allah ta'ala magsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magmudaran-daran siya sa putingan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadunguan siya sin taingamo ikasud palam sin pangatayan. Sabab bang wayroon halong pangatayan mo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dakaw makaagad syariat niya. Mahunit dakay mo in makad ha biakan niya. Ang kanda patawron nato yung pagsalawat nato pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tubuan in pangatayan nato kasi iban lasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsalawat na kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallim alayhi. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا ذائي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى هداية قبولي من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وسلطين يا سلام يا سلام أرينا وجه الحبيب في المنام ولنا في من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام. Tugtuman natin aramen nila do siya mahal ka akabuhi sin tiap-tiap manusia. Parayaw na to din pag-araman na to. Parayaw na to in mga pangadatan na to. Ayaw kita niyo mahinang mangiing kasuddahan. Mangiin magguwa din hasimod niya. Bisara lawg lama makasakit pangatayan sin tay manghud ni bariman. Mangiin mata nang jajaga-jaga ay sin kay bana. Tay nga mangdungog-dungog ka mga masya. Minsarayaw-rayaw Muslim. Salamat in tay manghud niya dayng halima niya iwan simud niya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ang panghati mo, panayma mo, hambok ko taubar iman. Bunnal-bunnal miya magad pa Qur'an iwan sunna. Bukun in Qur'an iwan hadis, paakaron ta kawayaan sin kita. Sa Qur'an iwan hadis, akaron ta. Minsan yung tiyawanan niya masakit ka to. Onok to, Qur'an iwan hadis, magkugdan iwan sin mga kasusuwan. Mga liangan sin Allah Ta'ala, kasusuwan tayo sa mahinangon. من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم اشفع لنا يا حبيبنا لنا Bisara ko sin marayaw, bang kori makabisara marayaw. Labi marayaw in humundong kita, rin si magbisara kita mangi. Nabiyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Parayaw na to din pangadatan na to. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabantog siya sinallahu ta'ala, sin dayaw, sin pangadatan. Dahil Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dayaw din pangadatan si kita nyo.
Inbundal-bundal may mga danabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marayaw in pangadatan nila. Murah-murahan mga master mo kiulungan sinallahu ta'ala. Hidayatan kita ni sinallahu ta'ala padaan mabuntul. Daan sin mga kalasahan sinallahu ta'ala. Bukod pa daan sin mga topyak mulkaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفى Shoutout ka na, Muhammad Nurdin, ka na Qasim, ibang Muhammad na kalay-alay na riha dunya, kanahin na papanyas, Muhammad Amair, Muhammad Yusuf, shoutout kong kaniya mga Cebu, murah-murahan makapanglawa ka mo rin naman sin Amin. Sana makalag ka mo rin da. Bye-bye. Suratan, masuratan yun. Salamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم نور قلوبنا بنور الاسلام اللهم نور قلوبنا بنور القران وزين اخلاقنا بالقران وننزل من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه تقبل الله